Trend Alert con Tessa Peters. Comida di mata che è sumamente popolare qui in Aruba e in certo ristorante che passa testi di tempo. Non è costantemente, però costantemente trazendo algo interessante per il menù, algo che non sa da funzionare, non solamente per il settore turistico, ma anche sul locale. Ya acaba por de años 986 Drift Food Restaurant, su nombre Arizona de en cada esquina de nos isla. Drift Food no te desconocí para nos localan y seguramente tampoco para tour isla que arriba nos isla de visita. Fordinos bonita la manan caribense, tenanos plato prepara. Volo saborear un delicioso comida de la manco diariamente ta guardo pisca. Así na mes, el mes un día con vos saboreta el día con nanga pisque. Acentuando cada sabor de en cada plato con el toque típico rubiano, especialmente preparado por medio de una chef talentoso local. Gezellig toch? Aquí na Driftwood seguro lo relajar y disfrutar por completo. Pero hey, dietata no da mucho leo. Comienza con un sabroso seafood chowder que lo lagabo totalmente enamorado. Y si acaso, porque jump right into it, Driftwood tiene su pambati, su famoso juicy broiled lobster, jumbo sea scallop, coconut shrimp y te hasta si vos un fanático de un meaty steak, yes, Driftwood tiene. De su bebida nampa de cherry on top, dessert. E calidad que Driftwood ofrece na tour su clientela nunca da larga de desear. Driftwood também tem su local special de $25.95 que é available todo dia. Vos quer só mais? Follow nang riba ng Facebook page e bisita ng website www.driftwoodaruba.com para ture último updates, specials e também fácil reservação. Driftwood situa na Clipstra 2 da Habricha Luna Pachasabra por di 5 da tarde a 10 da noite. FNB